ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beach aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Khynra Shillong bat ka Orange Nissan loan so po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas cam bat bidor. Ka Meghalaya People's United Front clear yet circle hagakhat khandai tarik unai wing arajar arpo kala IT de ka jingtho sha chief executive member jong ka Jaiñtia Hills Autonomous District Council uba thombor shiwan ban Pynkynmaw halor ka jingdon kam ban Khynra yi trading license ka labor license bat kiwei ki dolir hagi dukan jong ki barjalla ki bale ya ka khai ka pateng ha clear yet namar kumbakalong menta hapo rilum Jaiñtia barok kawai ki babon kinong di dukan bat ki bale ya ka khai ka pateng ki daihi ki barjalla ki bawan na keleng ki jalla jong keri India u president jong ka seng uba kershan bala habekran bat kilat pathai khubor uliya tho ba UCEM jong ka JHADC ula ay ka jingkular hakmat ka seng ba un sa shimkhia halor ka ni ka jingdawa ka balong ka mat ka bakong san hakajo kapor u MDC jong ka Rambai Cleriat constituency uba finalness bare ula ay ka jingkershan ya ka MPUF halor ka ni ka jingdawa bat mauru kumunong mi khmat un shimkhia lem yakani ka kam ban yetray lang bat kaseng nagaway kapor siya kaway pat kapor. Naliang jong ingat pempaw namara po is Jaiñtia jong yang bun kidkar kiba wan khayi pateng wan khayi ban business hapo is Jaiñtia dai kikot kislar kimdon tantam license galivar license trading license dan liang UCM la aing insun ngata ba un sabtha ikiba halo ikiba dei ban lek ban check license yung ki bomnon license ba sak dukan kisakang dan liang yung kaseng ikuntukan pam yung MDC yung ma finally bare unchimkhia ikani kam jong product prosnam jong tam kam babon ba apo is Jaiñtia apo Meghalaya jong ni apo jalla jong babon rai product prosnam kimyo ban trai mekta nama kar nubar jalla upunwit meta kadaw ni maseng mangse jo langila thai ban fek ni ta kadaw ni mangse orang semi dan merendam dan ni community kena kam ke banyak cekman angkat berjindon lang presiden orang ba jongi udah boy ulah kersan lang angin yang ni circle banwan sana dan nalian juga diskonsil dekam le ni kaseng itu maseng ingin simkia ingin boden bat ni insar bo de meeting juga isi jongi dengan rai kuno ni le dengan community ba names keman diskonsil kan simkia bandek akan no kapur kamtip ngata ada kan penpa kamtam is Jaiñtia jongi bon kipnar yesya ibar jela wat num yesya darab jot yaki ailat produk plasna bun tre ban kata ata kasni bangin cek nde mapin mi ban ker banda ban kam mi gidukan jeka business jong barjela ailat yaki produk plasna bikin yo ban tre kata